tubahaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Iminsi irisunika nyuma yo kwisanga yaziritswe n'amabandi arira nk'umwana muto ndetse adashobora gutabara umugore we Gianluigi Donnarumma, umuzamu wa Paris Saint-Germain akaba umutaliyani, aratubwira agahinda ke. Sinashoboraga no kwinyeganyeza, umugore wanjye Alessia yahatirijwe gutanga iby'agaciro byose dutunze. Ubwoba bwari bwinshi, gusa icyanshenguraga ni ugutekereza icyashoboraga kuba kuri Alessia ntashobora kumutabara. Nta bufasha nari mfite, ntacyo nari nimariye, nari imbohe, ntacyo nashoboraga gukora. Hanyuma sindamenya kuvuga igifaransa neza, byarangoraga kubarangiraho imitungo yose ibitse ngo ahari wenda badusige turi bazima. Nibwo babazaga Alessia watitizwaga n'ubwoba, naratekerezaga ntibaze bagize icyo wamukora. Donnarumma yarakubiswe, arakomeretswa, aribwa, asigara ari intere, umubiri ari ingumansa. Byabaye mu cyumweru gishize. Ibyo Donnarumma yasahuwe bifite agaciro karenga ibihumbi 500 by'amayero. Donnarumma na Alessia Elefante si bo banyamupira ba mbere bambuwe n'amabandi. Urugo rwa Marquinhos ruri Yvelines mu burengerazuba bwa Paris rwaratewe muri 2021. Marquinhos yari mu kibuga, gusa papa we n'umuryango we wose bari mu rugo iwe ubwo yaterwaga. Uwo mugoroba kandi Angel Di Maria bakinanaga nawe yaratewe. Bakinira Paris Saint-Germain kandi abakinnyi nka Thiago Silva, Dani Alves na Eric Maxime Choupo-Moting nabo baratewe, barahoromeshwa, baramburwa. Umwaka ushize rutahizamu wa PSV Eindhoven Eran Zahavi yaratewe, iwe i Amsterdam arabohwa. Mu Kuboza umwaka ushize Raheem Sterling yavuye mu gikombe cy'isi kubagahu akimara kubwirwa ko urugo rwe rwatewe n'amabandi. N'amakuru hanze y'ikibuga. Kubyo afite ashoboye gutanga Mikhailo Mudryk umwe amaze kwerekana 20% gusa. Kumwe mukecuru w'igicumbi aba yaraziritse kumwe ku gihumbi kivunje akajya apfupfunuraho 100 agatuma urugera, 50 agatuma igikukuru, 100 agatuma igisheke. Ubwiza busendereye bw'uyu mukinnyi wa Chelsea menya azabugaragaza amasezerano arangiye, cyangwa se arabizi ko yasinye imyaka 8, ntashaka ko byose abafana babibonera icyarimwe hato batazavaho bamurambirwa hakiri kare. Uyu munya-Ukraine w'imyaka 21 yatanzweho miliyoni 100 z'amapound ubwo Chelsea yamuguraga ava muri Shakhtar Donetsk muri Mutarama. Umwaka ushize w'imikino Mudryk yananiwe gutsindira Chelsea igitego mu mikino 17 y'amarushanwa. Igitego cya Mudryk muri Chelsea yagiye kugitsindira Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Chelsea ikomeje gukorera pre-season yatsindaga Brighton ibitego 4-3. Abazwa ku gitego yatsinze nyine, Mudryk yagize ati bimubonye n'agace gato ku byo nshoboye gutanga, ni nka 20%. Nako bisa gukina utozwa n'umutoza nka Pochettino mugiye gutangira kunyoherwa. Nimwitegure Mudryk n'amakuru hanze y'ikibuga. Abakunzi ba Barcelone bategereje kwireba ikina na Juve kugeza ubwo dakinnye ni kuwa gatandatu w'icyumweru gishize i San Francisco muri Stade Levis. La Blaugrana yagombaga kwiyereka abanyamerika ikina na Juventus de Turin. Habura amasaha make ng'umukino ukinwe, FC Barcelone yatangaje ko abakinnyi bayo barwaye mu nda. Indwara yatangajwe ni gastroenteritis. Uwafashwe ku akenshi agenda yanduza mugenzi we, uburwayi akenshi buterwa no kurya ibihumanye, gucisha hasi no hejuru, kubabara mu nda, isesemi n'umuriro ni bimwe mu bimenyetso abakinnyi benshi ba Barcelone bagaragaje. Abakunzi ba Barca baraza kwireba yesura na Arsenal kuri wa gatatu
muri stade Sophie i Los Angeles. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Agahinda ni kenshi kuri Pep Guardiola. Yatwara UEFA Champions League ariko ibyishimo byabaye bigufi nyuma yo kubona Julia Roberts yishimanye na Erik ten Hag, umutoza wa Manchester United, n'abakinnyi benshi b'amashitani atukura. Pep Guardiola yabyegereje umutima. Pep wari waratangaje ko mu basitari akunda cyane idole, mbese akagirwamana gatuye mu mutima we, ari Julia Roberts, agomba kuba yafushye. Uyu mustarikazi wa Hollywood yikundira Manchester United, abakinnyi n'abatoza bayo. Uyu mustari wa Hollywood yigeze gusura Man United ya Jose Mourinho muri 2016. Hanyuma nanone nyuma yaho Man United itsinze Arsenal muri MetLife Stadium, Julia Roberts yasuye Man United yifotozanya n'abatoza ndetse n'abakinnyi. Mukurisha Pep Guardiola umunya Julia Roberts w'imyaka 55 yifotoje ari kumwe na Erik ten Hag, nyuma na Casemiro, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Mount n'abandi. Arabahobera, aranabasoma. Pep Guardiola warwariye intege uyu mugore yashiraga yumva aho yarari mu Buyapani. Amaganya ya Pep Guardiola: tuzabatsinda ibitego, tubatwara ibikombe, ariko ntibizaba bihagije ngo Julia Roberts ankunde, anyiyumvemo, azatemberera Manchester n'umuryango we, ariko birangire ahisemo gusura Manchester United nk'aho twe tutabaho. Muri filime uyu mugore yakinnye zigakundwa harimo nka Erin Brockovich yasohotse muri 2000, My Best Friend's Wedding yasohotse muri 1997, Notting Hill yasohotse muri 1999, Pretty Woman yasohotse muri 1990, Confession of a Dangerous Mind yasohotse muri 2002 n'izindi nyinshi. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Broken heart is all that's left. Fabinho na madamu we boroye imbwa z'Imfaransa zitwa Bulldogs, ntizemewe muri Arabia Saudite. Aba bombi bagomba guhitamo akayabo bahabwa na Al Ittihad bagasiga imbwa zabo, cyangwa se bakigomwa akayabo bagirira imbwa. Iyo woroye imbwa ibigize umuryango wawe, kwita ni nko guta umwana wawe ukamugira imfubyi. Miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda niyo Fabinho azajya ahembwa na Al Ittihad buri kuwa gatanu. Mbega amafaranga menshi, gusa biramusaba gutanga igitambo. Imbwa z'Imfaransa zitwa Bulldog zaraciwe muri Arabia Saudite. Fabinho n'umugore we Rebecca Tavares batunze ebyiri kandi barazikunda pe, bahora bazikikiye. Biragoye ko bazisiga inyuma bakurikiye iby'isi bishira. N'amakuru yo hanze y'ikibuga, nge nitwa Lorenzo.